Nun mundo que adoita celebrar só o visible, os podios, as medallas, os récords, hai outra parte do deporte que non sae nas fotos e que é a que máis nos constrúe. Porque o deporte non nace na vitoria final, senón nas derrotas que doeron, nas lesións que atrasaron soños, nos adestramentos que non levaron a onde agardábamos. Eses intres silenciosos que nunca chegan aos titulares son os que de verdade forzan as e os deportistas e deixan unha pegada que inspira as futuras xeracións. Non hai triunfos en caída, nin gloria sin resistencia. E cando non hai ouro que levar ao pescozo, queda algo máis valioso, a experiencia que acompaña toda a vida. Esta gala quere poñer no centro esas historias, o seu valor, a súa verdade, o seu mérito invisible. Benvidas e benvidos á Gala do Deporte da Deputación de Pontevedra. Con todos vós, a vicepresidenta e deputada de Deportes da Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez Méndez. ¿Se me escucha? ¿Sí? Buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero honor para mí estar hoy aquí, un año más, en esta Gala del Deporte de la Diputación de Pontevedra, donde celebramos el buen estado del deporte en la Diputación de Pontevedra y que a los que estuvieron el año pasado, no os voy a pedir que levantéis la mano, pero el año pasado a mí me tocó presentar esta gala. Y este año, pues, no puedo hacerlo, no lo puedo hacer, lo siento. Tenéis que decir, claro, claro. Para mí es una frustración, me da muchísima pena. Y con esta decepción, en parte, quiero introducir este lema. O mérito invisible, porque esta gala no es una gala cualquiera. Hoy no nos vamos a centrar ni en los títulos, ni en los éxitos, ni en las victorias. Y creo que es una pena no hacerlo, porque si os dais un paseo por ahí después,
veréis el ratio de campeones que tenemos por metro cuadrado. Pero hoy vamos a hablar de algo muy diferente, de algo que pocas veces se habla en el deporte, y es del mérito invisible. Es el lema de nuestra gala este año. Siempre se dice que hay que buscar la excelencia y que hay que triunfar. Buscar la excelencia es lícito, es legítimo, cada uno busca lo que desea en esta vida, pero ¿por qué hay que triunfar? ¿Por qué no se puede fallar? ¿Por qué es obligatorio conseguir la victoria? ¿Es malo no obtener una medalla? Pues nosotros decimos que no siempre hay que ganar y que no tenemos por qué obsesionarnos con ese triunfo. En todas las galas no tiene por qué haber premiados. Sin embargo, hoy vamos a rendir homenaje a una persona que se lo merece, a una persona realmente entrañable. No voy a hacer spoiler, no voy a decir quién es y lo descubriréis al final de esta gala. Creo que hay una frase que se repite en el deporte muchas veces, es: si quieres, puedes, ¿o no? Digámoslo claro, no siempre se puede y no hay que frustrarse, no hay que culparse, no hay que pedir perdón por fallar o por parar. Bueno, algunos sabéis que me gustó mucho el deporte, quise ser atleta, competí y ya veis que en mi cabeza iba a ser una gran medallista, pero no he alcanzado ni un solo podio. Hoy estoy aquí, no pasa nada. Estoy aquí disfrutando del deporte y estoy disfrutando de lo que el deporte supone en la provincia y de todo lo que nos aporta. El deporte debe transmitir, como sociedad, una serie de valores. Y esos valores no pueden obligar a nadie a ser el mejor. Esos valores deben enseñarnos que el camino es superarse a uno mismo, pero necesariamente no tiene que ser ganar al otro. Cada persona tiene su talento y cada uno lo explota como quiere o puede. Porque al final las dificultades y los sinsabores no tienen por qué hacernos mejores deportistas, pero estoy convencida de que, aunque nos hagan mejores deportistas, lo que sí nos van a hacer son mejores personas. Que nadie me malinterprete. Hoy celebramos a quienes ganan, sí, y lo quiero hacer a título enunciativo, no limitativo, por si me olvido de alguien. ¿Cómo vamos a no rendir homenaje a Susana, a Teresa, a Jaime, a Gustavo, a Martín, a Melania, que no sé dónde se ha colocado finalmente ahí, Melania? Menudo salto, menudo ejercicio. Bueno, menudos 2 ejercicios. Pero celebremos los momentos brillantes y también los que pasan desapercibidos. Y los nombres que he mencionado son conocidos por sus triunfos, por supuesto. Pero hay historias que no han acaparado focos. Madrugones, lesiones, derrotas que duelen, viajes interminables, separaciones de familias, de amigos, distancias al final. Y desde la Diputación de Pontevedra tenemos claro que apoyar el deporte significa estar cuando se gana, pero también cuando no se gana. ¿Por qué? Bueno, pues para que deportistas, clubes y federaciones puedan trabajar con estabilidad. Y también las familias, no quiero olvidarme de las familias. Nuestro deber es acompañar a quienes están en el camino, aunque el resultado a veces no llegue. No quiero ser pretenciosa, pero me gustaría dirigirme a varios ámbitos. Primero a los más jóvenes, que hoy tenemos aquí muchísimos jóvenes, afortunadamente. Yo quiero decirles que nadie se define por un resultado, ni se define por un tiempo o por una marca o por un puesto. Alguien se define por lo que aprende entrenando, fallando y volviendo a intentarlo. Así que no perdáis ilusión.
Y a quienes ya sois referentes, que os he nombrado algunos, yo os tengo que dar las gracias por enseñarnos que un mal día no borra toda una trayectoria, por demostrar que se crece también con los tropiezos. Y gracias por inspirar a toda una provincia con vuestra constancia, vuestra disciplina y también con vuestra humanidad. Por supuesto, no quiero olvidarme de familias, de entrenadores y de clubes, porque realmente también vosotros sois los que sostenéis cada historia. El mérito invisible es muchas veces mérito vuestro, acompañando en viajes, escuchando, dando consejos, dando ánimos, haciendo ese gesto que muchas veces no sale en la foto. Y a todos, quiero daros las gracias por lo que aportáis a esta provincia. Gracias por representarnos con orgullo y con dignidad. Repito, con orgullo y con dignidad. Hoy no exigimos medalla. Lo que exigimos es que disfrutéis del deporte, con el deporte, y que disfrutemos todos juntos de esta gala. Muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, boas tardes. A verdade é que hai xente, O sea, hai xente. Xentiña sempre que hai de beber e de comer, ben xente neste país é así. Sí, sí. Bueno, cando estábamos organizando esta gala, quisemos entender con que sentido, non? Queríamos que tivese un acto destas características. E aquí non podemos negar, estades moitos dos mellores deportistas da provincia. E non imos mentir, non podemos ser insenuos nin mentirosos. Estades aquí porque lograstedes títulos, medallas ou ouros, porque ese é un dos obxectivos do deporte, non? Conseguir gañar a vitoria, por lo menos no alto nivel. Pero a victoria non é todo, e o sabedes perfectamente. Inda que estades aquí moitos dos millores das vosas modalidades, se a victoria é un título, un campeonato, un récord, a grande parte das veces perdemos máis que gañamos, ou perdedes máis que gañades porque eu perdín toda a vida. E se o único que conta é sobre o resultado da victoria, que nos queda cando se perde, quedamos valeiros, non? E sabedes, todos vos sabedes que ao final sempre atopas nun curruncho do camiño alguén que é mellor que a ti, ou sempre chega ese día en que alguén está mellor en forma que a ti. Si, é que eu como deportista, eu xa estou un pouco cansada de que só se fale dunha parte, non? Dunha parte do deporte. Todos fomos nenos ilusionados que íamos a adestrar simplemente por aprender, pero logo, un pouco insenuos, non sabíamos o que iba a pasar, pero logo, cando empezas a competir, é un camiño no que encontraste con momentos que eu penso que hai que poñer en valor, como poden ser lesións, malos adestramentos, esforzos, dúbidas, moitas dúbidas. Eu creo que o máis importante non é esa vitoria final, moitas veces, sino o xeito en que enfocamos eses momentos dunha vida deportiva. Bueno, a todo isto ela é Xisela Aranda, que sabedes que agora é directora de Deportes, pero que é unha mellor xogadora de escolas da historia de Galicia. No meu caso non me coñeces deportivamente porque diría que son xogador de baloncesto, pero hai alguna xente que me viu xogar e sabe perfectamente que é un termo que se pode discutir moito. A miña victoria é intentar, de momento, mentre o corpo aguante, seguir facendo baloncesto. E un pouco tamén vai isto de toda esta gala. Porque claro que imos celebrar as vosas conquistas, as conquistas dos millores deportistas que estades aquí. E imos celebrar, como dicía a vicepresidenta, as vosas familias que vos aturan nos momentos malos, que vos levan, que vos traen, os vosos adestradores que tan importantes son, que vos educaron. Pero tamén imos, por exemplo, a recordar os vosos rivais, os que perderon contra vos, pero perdendo contra vos, vos empurraron a ser millores, non? E vamos a recordar tamén momentos de dor, de loito, de anguria, de tristura, e non vamos a estar tamén con esta negra sombra sobre nós. Por suposto, tamén as cousas bonitas do deporte, non? As cousas que colleitades, que son sobre todo os afectos, as vivencias, eses vencellos que ides creando. Porque é en realidad un patrimonio moito máis valioso que calquera medalla. En esta gala, que é moi importante para nós, para a Diputación de Pontevedra, tamén creemos que o regalo final para o homenaxeado tiña que ser algo especial. Hoxe temos, non sei se o vedes, pero ides velo, a Marcos Puinger. Marcos Puinger defínese como autodidacta, saluda Marcos, saluda, sí, e multidisciplinar. El está facendo
ese regalo que nos homenaxeado está pintando en directo, ese regalo que hoxe, ao final da gala, imos entregar. Bueno, que hai que darlles grazas, eu quero darlles grazas particularmente, porque ao final un acto de creación é un acto moi íntimo. Non, o seu nome, nunca, non teño fillas pero non parín, pero de algún xeito é un parto, non? É crear vida onde non hai nada, non? É fertilizar un lenzo en blanco, como está facendo agora mesmo Marcos. Moitos artistas, en principio, queren facer isto na intimidade, non? Porque é un acto, xa digo, tan particular. Pero Marcos, sin embargo, fai no diante de todo o mundo e des poder velo, íbamos visitarlo, íbamos poder falar con ele ao longo da gala. Quero darlle as gracias tamén por esta pequena intrusión que facemos e pedirvos un aplauso para él. Por favor. Estás moi lejos, Estou moi lonxe, sí. Bueno, vamos a empezar xa, digamos, co contido da gala, que empezamos co dos grandes eventos. Isto ven sendo que sempre presumimos de que vivimos nun paraíso, non? Na provincia de Pontevedra é un paraíso. O cal é certo. Non sei por que presumimos, porque moito mérito nós non temos, non? En todo caso, dos nosos antergos, bueno, que decidiron instalarse aquí, non? Foron emigrantes ou foron invasores. En último termo, somos viaxeiros que un día partimos de África. A nosa responsabilidade é coidar desta herdanza, non? E tamén renabilizada, porque hai que vivir, porque hai que ter actividade económica. Neste sentido, a industria do evento deportivo é seguramente das máis atractivas e sostibles, porque é investimento, porque é retorno, porque é intercambio cultural, e porque tamén son cosas que se fan, sobre todo, con moito respecto á natureza e ás cidades. E creo que é eso, que non é unha industria que temos que cuidar moitísimo. Eu, pola miña parte, nos últimos meses, no novo cargo, tocoume ir a moitos eventos deportivos e moitas veces tamén disfrutar desde dentro, porque gústame tamén ver, non? Onde estamos e disfrutar os eventos, as competicións desde dentro. E se algo temos é un estadio, a nosa provincia é un estadio para facer deporte, o temos todo para ser referentes. Temos todo para ser referentes como provincia do deporte, pero temos todo tamén para coidar do deporte e coidar das persoas que o fan posible. Bueno, agora é un momento moi especial porque imos recibir a unha das mellores deportistas que deu esta provincia. Ela sí que sabe de valentía, ela sí que sabe de humildade, ela sí que sabe
tirar para diante, de verdad, é un honor. E, ademais, é médico, e, ademais, é campeona do mundo, é un referente. Susana Rodríguez Gacio. Y Yellow. Bueno, Susana só ten un defecto que é do Real Madrid, pero non perdo a esperanza de que abandone Eu aí non esa entro, militancia. non entro. Susana, a túa... Barcelona non me fagades aquí arriba. Estás aquí rodeada. A túa trayectoria é brillante, títulos, bueno, falábamos ao inicio, ¿no? Tamén de a constante superación de barreiras, de éxitos. Ti niso vas sobrada de bo traballo de éxito, pero tamén de malos momentos. Bueno, a carreira deportiva ten de todo, non? Está claro que eu, bueno, teñome acompañado moitos resultados nos últimos tempos, pero efectivamente hai esa parte que non se ve, non de erguerse todos os días cando hai ganas, cando a veces non as hai, porque nos hai veces que tampouco temos ganas de ir a adestrar. Bueno, as inclemencias do clima, os accidentes, bueno, obstáculos que se poñen polo camiño, pero non queda outra que ante problemas solucións. Sí, señor. Bueno, tú competiches evidentemente en Galicia desde o inicio, pero é certo que últimamente podes competir tamén en Galicia a nivel internacional, ¿no? En Pontevedra, en Vigo. Como dicíamos antes, esta provincia ten un auténtico escenario a nivel deportivo. Que podemos ofrecer ti precisamente que aparte estiveches en todas as probas do mundo, os Xogos Olímpicos incluídos? Que ofrecemos nós? A que nivel estamos nós en comparación con esas grandes probas? Bueno, se me remito á miña modalidade deportiva que é o triatlón, somos unha das cidades que é coñecida a nivel mundial, non? Tense feito moito traballo aquí na nosa, bueno, en Pontevedra en particular, polo noso deporte. Cando se sabe que hai un novo evento internacional en Pontevedra, sobre todo todos os deportistas de grupos de idade de Gran Bretaña, Estados Unidos, se poñen super contentos porque temos, a parte do deporte que é o que lles trae aquí, boa gastronomía, lugares para visitar, natureza, amabilidade, unha industria turística, un sector turístico que está á altura, non? Con bons establecimentos tanto para pernotar como restaurantes, etc. A xente, sobre todo o deportista de grupos de idade, é o que quere cando vai a competir a un lugar. O que dicimos ao principio, que aquí comese moi ben, non? Susana, eu recordo dous momentos complicados na túa carreira. Un é unha sanción en Pontevedra, ademais, non pudeche revalidar o título de campeona do mundo, e unha caída en Vigo moi pouco antes dos xogos. Como se sae de aí? Bueno, o coitelo do Mundial de Pontevedra ainda o teño clavado profundo. O ano que ven temos outra vez aquí o Mundial. Espero e desexo que, bueno, que as cousas poidan sair de outra maneira, polo menos dar o mellor de min. Para min foi unha situación difícil a de Pontevedra, porque, bueno, pois competir na casa, coa túa xente, sempre é bonito. De feito, foi a xente a que me empuxou a sobrepoñerme ese día da carreira e, sobre todo, o día seguinte que corrimos os relevos, estaba chea a rúa de persoas. Bueno, desa carreira aprendín que tiña que traballar máis as situacións de imprevisto ao longo da carreira, non? É algo que durante ese ano traballamos moitísimo e que, de feito, na carreira dos Xogos de París houbo diferentes circunstancias que, gracias ao que me pasara en Pontevedra, conseguín afrontar sen nervios, seguindo centrada totalmente no meu traballo que tiña entre mans. A de Vigo, pois, bueno, foi bastante dolorosa, a verdade, no máis amplo sentido da palabra. Eu pensaba que con fentanilo non había dolor, estaba moi equivocada. Bueno, ali apoyeime no meu equipo, no meu adestrador, os meus guías, Sara, que, bueno, a miña guía tamén estivo na caída, e para ela poñerse de novo de fronte no tándem foi difícil. Bueno, co apoio de todos, cada un dende a súa parcela, conseguimos traballar moito no verán, recuperar a cabeza, sobre todo, porque despois dun accidente a esa velocidade é difícil volver a ser capaz de subirse na bicicleta e circular esa velocidade e dar o mellor de ti. Pero, bueno, de todo se sale, de todo se aprende.
Bueno, ahora cada vez que vou a Samil, sabes que o coche fai así, brup, e eso, que caiches ti quedou eso desconchado ese. Verdade que non, eu aínda tardei bastantes meses en pasar por aí. Bueno, esta experiencia tan desagradable tamén creo que no ámbito profesional me ensinou bastante. Bueno, creo que tamén podemos confirmar que os suíces eses xa non van a volver a Pontevedra, pecha da fronteira. Non volve a da sanción en concreto que estaba ali. Bueno, o problema non foi a sanción, foi que cando chegamos para, digamos que pagar a sanción, que eran de segundos, pois a xuiz non estaba co cronómetro na man, non estaba atenta, efectivamente, pois non vai a volver. Susana, un ejemplo de vida e de deporte. Moitísimas gracias, Susana. Moitísimas gracias. E agora quería invitar a subir aquí a Ezequiel Mosquera, non sei como será, pois será director xeral, CEO, alma, creador, promotor de M Sports. E a César Sánchez Ballesteros, presidente de FEPROTUR. Hola. Moitas gracias por vir. Bueno, este me que vedes aquí, que está moi ben en forma, verdad? Eu pensei que comenzarías da bici e tal. Este me estaba loitando pola Volta Ciclista a España, pola victoria. Foi un verano apasionante, logo final un doloroso tamén final, pero bueno, foi un verano apasionante. E nos facía un artículo no Faro de Vigo que se chamaba Imos indo, imos vendo, que define un pouco a tua filosofía vital, pero define tamén un pouco o ciclismo, no sentido de que é un deporte durísimo, agónico, tantas horas de adestramento, e pese a todo, cando empezas na estrada, calquera curva, calquera montoneira, calquera pasada pode dar con todo o traste. E con eso hai que convivir no deporte tamén. Pois ela o estaba contando hai un anaco, non? Que é un deporte onde hai que ter moita paciencia, pero ao mesmo tempo hai que ter unha dose moi grande de sorte porque vos sorprendería vos da cantidad de incidentes que podes topar ao longo dunha soa etapa, a cantidad de veces que podes ir ao chan, a cantidad de veces que podes dar o traste con todo o traballo de todo un ano, pero o deporte é así. Bueno, ahora sufres donde a cuneta, ¿no? O sufres dende o coche de organizador, que case é peor. E agora Ezequiel como organizador, ¿no?, de eventos con o Gran Camiño que recorre todas as provincias, ¿no?, poñendo en valor a Galicia. Pero este ano creo que hubo un problemiña co clima, ¿no? Houbo que facer, bueno... Bueno, este ano foi o único que tuvemos algo de paz e podemos facer o que nos gusta facer, que é buscar a excelencia organizativa. Esta vez era o clima político, non? Pero bueno, sí que tuvemos dous anos atrás que agora fuximos de febreiro xa nos deron hacia abril, que non é que faga sol aquí en abril, pero máis tranquilos estamos. Tuvemos 2 anos organizativamente duros. Que duros. tamén na organización pasan cousas deste tipo, non? Imprevistos, cousas que non... Pasan, hai un sufrimento mental. Exacto. Que é difícil de explicar. Vale. Bueno, agora, xa dicíamos antes cando chegaches, agora volta a Portugal, volta a Alentejo, volta a Reviravolta, tes que lle poñer todo que se esa volta, ali está a la estea de Ezequiel. Bueno, por certo, FEPROTUR, Federación de Empresarios de Turismo e Hostelería da provincia de Pontevedra. E falábamos antes eso do escenario natural que temos, tamén do material humano que temos, non? Eso que falaba eu da industria de eventos deportivos, que radiografía faz a día de hoxe do estado da industria de eventos deportivos? Bueno, evidentemente yo estoy aquí como representante de los empresarios del sector turístico que, aunque parezca que no, pero tiene el deporte una influencia brutal sobre los resultados que tienen nuestros empresarios. Empresarios del sector turístico, que es desde el autónomo, la unidad más pequeña, hasta las grandes empresas del sector hotelero, ¿no? Por ejemplo. Dentro de esos datos, este año ya 2024, todavía no tenemos datos del 2025, vamos a superar la cifra de 100 millones de euros de facturación dentro del sector turístico directamente ligados al turismo deportivo. Esto es una cifra brutal y eso responde aproximadamente a unas 55.000 personas alojadas en la provincia de Pontevedra, ligadas siempre a eventos deportivos dentro de nuestra provincia, ¿no? ¿Y el futuro cómo se percibe? Bueno, el futuro va a seguir incrementándose. También es mi intuición y bueno, nuestras expectativas que dentro del mundo deportivo que gira alrededor del sector turístico, o casi diría al revés, ¿no? Todo lo que gira dentro del mundo deportivo en la provincia de Pontevedra va a tener incrementos muy importantes.
calculamos que en torno al 10% para este año 2025 con respecto a las cifras de 2024, pero que va a tener otros incrementos a mayores, ya es una percepción personal, probablemente porque el exceso de temperatura de la zona sur a nivel nacional va a propiciar que tengamos todavía un clima más atractivo para realizar competiciones deportivas en nuestra provincia. Con lo cual, creemos que el futuro va a ser muy halagüeño, ¿no? Evidentemente, si seguimos con grandes deportistas que sean la punta del iceberg que tire del carro del turismo deportivo, sin duda vamos a tener cifras muy superiores a lo que es el... Sí, está un pouco fora de guión, pero engadir sobre isto, ahora que falas eso do tema do cambio climático, que é inevitable, e como podemos adaptarnos. Tamén podemos fixarnos no que queremos facer e no que non queremos facer, non? Vamos a facer un xiro. Un xiro, sí, Eu perdón. vou facer así. Sí, sí, case mellor, porque para un guapo que subimos escenarios son tamén, verdade? Como ten rizos, como Bisbal, sabedes? Claro, sí, Saenlle ben pues os xiros. Decía eso, ¿no? Que o cambio climático é inevitable, pero tamén temos referentes do que non queremos ser, ou do que tipo de industria queremos, ¿no? Instalar aquí, ¿no? Sí, hombre, evidentemente, ya lo estaba diciendo Susana, que cuando vienen los triatletas, la percepción que tienen es un turismo de calidad, de naturaleza, muy basado en experiencias donde la gastronomía, pero sobre todo nuestros espacios naturales, son una ventaja diferenciadora contra respecto a muchísimos otros puntos deportivos, ¿no? De poder hacer pruebas de ese tipo, yo creo que vamos a seguir con esa línea de enfocarnos sobre todo en la excelencia y en cuidar lo que ya tenemos y nos valora, ¿no? Nuestros espacios naturales, nuestra gastronomía y nuestra cultura en general, ¿no? Moi ben. Moitísimas gracias. a Gracias, todos. Ezequiel, Veña. César, un aplauso. Bueno, ainda que estamos presumindo de valores vitais e así, tamén queremos valorar a excelencia. A excelencia como a destes ximnastas que ides ver agora, son membros do Clube Flick Flag de Vigo, son 21 ximnastas adestradores, tamén hai 35 familiares por aí, nunca esquecemos as familias. Son rapaces entre 9 e 20 anos, a veredes que ben se combinan, que ben están coreografiados, e van a executar precisamente unha coreografía deseñada por Evelyn Barreiro. Disfrutar.
Que ben. A ver, saluden aí. Eu estou todo o rato así encollido porque penso que se van a romper en calqueira momento. Qué maravilla, qué orgullo teneros aquí, teneros cerca. Queremos pedir a Jorge Mende, director de Flick Flag, que suba. Un aplauso. Porque o que consigo que estes rapaces non se rompan aí cando estuvo así todo encollido de medo. Jorge, son 21, 53 familias. É máis fácil coordinar un número como o de agora ou coordinar a que veñan todos? Teño que dicir que é máis fácil coordinar os gimnastas, vale? Sí, ¿no? Sí. Os pais, as nais. Os pais maravillosos e maravillosas. O grupo de WhatsApp, verdade, que nunca hai ningún tipo de discusión. O noso podemos falar nós solo. Como se prepara? Como se prepara un número cando dicimos, oi, Flick Flag, que este hoxe na gala do deporte, como se prepara? Bueno, primeiro tivemos unha pequena reunión, falamos de quen pensábamos que ia participar, aquí se xuntan o equipo junior con un equipo que denominamos promesas, que están capitaneados por Bruno e Teo, que son os nosos gimnastas internacionais. Están ali, non? Por ali temos a nosa coreógrafa, Evelyn Evelyn. Barreiro, un aplauso para ela. E aproveitando elementos que xa temos traballados, pois xuntándoos con... Pois un verdadeiro placer. Gracias. Moitas Jorge. gracias. Moitísimas gracias a vos. Que Bruno e Teo veñen de ser cuartos, verdade, no europeo? Bruno e Teo, cuartos cuartos no europeo. Sí, señor. Bueno, agora imos ver un vídeo. É un vídeo que van saindo. En realidade, a ver, o vídeo contido parece que non ten moito contido, pero é un vídeo moi importante para nós, porque aí saen os 437 deportistas de alto nivel que temos agora mismo na provincia de Pontevedra. E quero dicir un dato, porque sí, que é que o 49% destes deportistas son mulleres. E creo que é importante dicilo. Sí, porque o feito de que estemos evidentemente valorando cosas máis aló do resultado non significa que non lle demos relevancia ás figuras, porque as figuras, se teñen os valores que deben comunicar as xeitados, tamén son importantes, porque nos inspiran, porque nos motivan, porque nos achegan, por exemplo, modalidades que de outro xeito mellor non serían tan coñecidas. En Pontevedra, na provincia, temos a sorte de ter deportistas que están no máis alto nivel nacional e internacional. É o caso da nosa seguinte invitada. E fai pouco, lendo unha entrevista que lle facían, eu leía unha cousa que encantoume e quero leela para presentala, tal cal. Hai gimnastas que saltan por un título e outras que saltan por un sentido. Ela pertence ao segundo grupo. Ela fala do deporte coa ternura de quen o utiliza algunha vez como salvavidas. E iso soame moito. Non sempre volou alto. De feito, houbo momentos nos que nin sequera quiso saltar. Pero vela fai unhas semanas volar, definitivamente volar. E no momento de aterrizar, sonreír, sabendo o que acadara, foi un orgullo e unha delicia. Un forte aplauso para un referente. Melania Rodríguez. Bueno, Melania, que ven de acadar medalla de bronce por equipos coas súas compañeiras Marta López e Loreto Tuñón, que de feito Marta anda por aquí. Bueno, noraboa tamén, porque se ela é bronce é porque tiña dúas compañeiras o seu carón. Un aplauso tamén. Es que ademais consegue o ouro individual neste mundial. Ademais, vindo dun momento despois do que sabemos que para ti foi un ano moi complicado polo falecemento do seu adestrador
Pablo Hinojar. Pues sí, la verdad es que este año ha sido bastante complicado porque fue un golpe muy duro, pues ya no solo para los que éramos sus gimnastas, sino para toda España. Y la verdad lo que hicimos fue unirnos más que nunca y decir, vamos a luchar por lo que él quería, y yo creo que eso hemos hecho entre todos, y la verdad es que lo hemos conseguido y hemos sacado adelante este año. Falábamos despois, moitas grazas por Zarzo, despois da túa conquista, falamos nunha entrevista tal. Me gustou unha reflexión, porque ti falas tamén de momentos que viviches desagradables cando eras unha nena pequena, outras experiencias non tan bonitas, con todo tipo de gimnasia, e me falabas da necesidade de educar e de adestrar dende a ledicia, ¿no? Que supoño que tamén é unha lección, evidentemente, que deixou Pablo en ti. Sí, yo la verdad, iba a decir por desgracia, pero no, gracias a eso he aprendido un montón de cosas. Pasé momentos complicados, sobre todo cuando hacía gimnasia artística, y gracias a eso me di cuenta de lo que no quería tanto yo como gimnasta como yo en un futuro para mis gimnastas. Y yo creo que se supone que hacemos este deporte porque es algo que nos gusta y que disfrutamos. Entonces, cuando llega el momento que no lo estás disfrutando, yo creo que es algo que no, desde mi punto de vista, no puede ser así. Y creo que cuando disfrutas algo, la verdad es que vas consiguiendo esos objetivos, y al final yo considero que llegas mucho más lejos, y así es como me tomo yo mi deporte, con alegría y felicidad. Moito máis, non sei, moito máis alto tamén. É que se nota porque cando aterrizou ali e dice, o conseguín. É que notouse na túa cara de, sí, o conseguín. Pero agora, claro, campeona do mundo. Agora empezan as expectativas, porque o deportista non pode nin descansar. Onte volvías aos entrenos ou... Esta semana volvías. O deportista non pode. Agora xa, cantas veces preguntáronte por os Xogos Olímpicos? Muchas. Sí, eu tamén preguntei polos Xogos Olímpicos. El tamén, porque é que Armando é xornalista, entonces... La verdad es que los Juegos Olímpicos llevan siendo mi sueño desde que empecé con este deporte a los 5 años. En su día fue mi sueño con la gimnasia artística, que bueno, al final pues la dejé y dije, yo voy a volver a seguir luchando por mi sueño, pero esta vez en la gimnasia de trampolín. En el ciclo anterior me quedé a tan solo 2 décimas de conseguir la plaza olímpica, y yo creo que este año, bueno, he mejorado bastante y creo que cada vez estoy más cerca de conseguirlo. Estamos seguros que sí. Melania, gracias por ser referente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Melania. E agora vou pedir que suban Iago Martínez Diz e Roi Rodríguez. Iago para aquí con Xisela e Roi conmigo. Bueno, fostedes os gañadores, ¿no? De máis un poquinho pa aquí, de Máis Talento Motor. Máis Talento Motor é a Academia dos Pilotos que, xunto coa Federación Galega de Automobilismo e a Diputación de Pontevedra, pois pagamos, non, a competición nese circuito. Vos fostes os gañadores en un deporte que necesita, creo que, moito investimento, non? Sí, a verdade, eu fui o primeiro gañador o ano pasado. Este ano ganou o Roi, noso compañeiro. Sí, é un deporte que levaba perseguindo desde pequeniño, é un soño, para min é increíble. Ainda a día de hoxe sigo flipando todo o que levamos conseguido. E nada, gracias á Deputación por facer que sea realidad. E ademais, Iago, ti este ano, noutra categoría, chegaches con opcións de gañar, creo que ata a última proba. Sí, que pasou? Sí, chegamos á última carreira, éramos prácticamente 4 rivales que aí decidíamos o noso título. En este caso tocounos a parte mala, que nada máis arrancar o primer tramo un pequeno roce contra unha pedra, e seguimos correndo, pero ao final a pérdida de segundos foi bastante, e nada, que acabamos terceiros no campeonato. Porque sucede, Rui, claro, en moitos deportes, pero singularmente no voso, só controlades unha parte, que é a pilotaxe, non? A outra parte depende da máquina que tedes, evidentemente, non? Se non tedes un bo coche, pois tamén hai cousas que non se poden facer. E tamén, como dicía Xisela, eso significa dependentemente de algo que non é completamente ti, pero por outra banda, que a carreira para vos empeza moito antes, non? Empeza cando hai que petar nas portas, empeza cando hai que preparar o coche. Nese sentido, un deporte máis complexo que tamén tens que aprender a convivir en que non todo está nas túas mans, non? Sí, ademais tens que contar ca preparación previa que tens que facer a carreira, non é só chegar e montar no coche e botar a correr ali e intentar ganarlle os demais. Sempre tens que
ademais da preparación no coche, dedicarlle o tempo, tes que mentalizarte na proba, que vas a estar sempre ao segundo con outros rivales que tamén loitan por facelo o mellor posible. Pero, bueno, como vedes o vosso futuro aí? Bueno, foi tipo de portavoz del. Supoño que un camino será longo, complicado, pero con moita pasión, non? O que afrontades. Bueno, sí, o sea, sempre unha vez te abres as portas neste mundo e intentar seguir avanzando, dar pasos pouco a pouco, seguir subindo, aumentar de categorías, como foi facendo o Iago, ahora intentar loitar o ano que ven nesa mesma categoría, o ano seguinte dar outro paso adiante, pouco a pouco avanzar hasta chegar ao máis alto. Pois moitísimas grazas e pois acompañaremos neste camiño, por suposto. Moitísimas gracias. Moitas grazas. Seguimos con deportistas. Agora, claro, nunha disciplina no que Galicia é referente. É potencia mundial? No piragüismo. Queremos que suban ao escenario Mateo Gonzaga e Santiago Alonso. Mateo aí, con Xisela. Mateo, cando falamos de superación no deporte, moitas veces créense que só é na categoría senior, na categoría absoluta. Ti tes 14 anos. Eu supoño que ti tamén lidiaches con momentos malos no camiño. E gustaríame saber como un rapaz de 14 anos xestiona esos momentos. Bueno, eu creo que o deporte son etapas, pero eu sempre conto cun respaldo moi importante para min, como é a familia e os compañeiros. Por eso quero darlle as grazas hoxe, tamén ao meu primeiro entrenador, que sempre estivo aí motivando, e o que a día de hoxe pois me acompaña para intentar mellorar día tras día. Eu agora mesmo atópome moi motivado, entrenando, adestrando cada día, con moitas ganas e pensando nos obxectivos. Independentemente do resultado, eu vou estar moi orgulloso de todo o esforzo que hai detrás, de compaxinar pois o deporte cos estudos, baixar a auga con diferentes climatoloxías, vento, choiva, pois é un deporte duro, na miña opinión, que é bastante importante ter en conta. Que maravilla, que ben Está falas. preparado para facer declaracións, Por si non presentas ti a Que ben gala. sí. Unha presión che meteu. Sí. No, tranquilo, non pasa nada. Santiago, Cada un tranquilo. seu ritmo. Falando eso de presión e máis, como dicía Xisela, home, Galicia e singularmente a provincia de Pontevedra unha potencia mundial no piragüismo e temos todos os referentes que temos. Vos sodes a nova xeración. En que medida foron importantes para ti ser referentes e en que medida tamén de algún xeito, non digo presionado, pero, bueno, tedes a responsabilidade, non sei se de cada desas alturas, ninguén vos lo pide, pero sí, digamos, de conservar esa tradición do piragüismo. Pues a ver, yo últimamente, con respecto a mis referentes, diría que mi mayor referente hasta ahora fue mi primer entrenador también, que es el mismo de él. Está aquí presente entre nosotros, sí. Es una cosa que para mí es muy importante, porque él para mí me apoyó en mis momentos más bajos, esta temporada y la pasada, y gracias a él he podido seguir avanzando. Mis objetivos de esta temporada es seguir conservando títulos, por así decirlo. Y bueno, sí, darle muchas gracias a... ¿Puedo decir su nombre? Sí, por supuesto. Debes decir su nombre. José Manuel Vallejo Bea. Sí. Un aplauso. Pois creo que estará moi orgulloso de vos, porque o gallá alguén diga de min o que decides vos do vosso adestrador, de verdade. Moitísimas grazas. Moitas gracias, Mateo, Santiago. Gracias. Grazas. Bueno, se alguén sabe de reinventarse, de superar obstáculos, de que cando na vida aparecen tropiezos hai que levantarse, tes varias opciones. Eu sempre digo que dous, unha é pararte, bloquearte, e a outra é tirar para diante e pensar que son cousas da vida, en vez de tomalas como un erro, tomalas como un aprendizaxe. E se alguén sabe disto é a nosa seguinte invitada, que además, como sempre dicimos, ademais, é bronce en París 2024. Judith Rodríguez.
Judith, cando chamamoste para que viñeses a esta gala, eu recordo perfectamente porque eu solteille o rollo de todo, non? De a gala vai ser disto, eu toda motivada para que Judith estivese aquí. E ela contestoume, que ides contar a verdade sobre o deporte. Por que contestaste eso? Porque al final es lo que también hablé contigo en la llamada, que lo que vemos de los deportistas son las medallas, los campeonatos que ganan, todo lo bonito, porque al final es muy bonito ganar, muy bonito que te cuelgue la medalla, muy bonito llegar, que te entrevisten, que tu familia esté contenta porque has ganado. Pero detrás de todo eso, para llegar a eso, hay muchísimos días malos, muchísimos entrenamientos malos, cosas que tú no puedes controlar. Yo siempre digo que a lo largo de una carrera de deportista hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Lesiones, rivales que de repente pues, aparecen y son nuevas, imprevistos que no sabes con los que puedes contar. Y al fin y al cabo todo eso hay que manejarlo. Y para manejarlo pues hay que manejar la cabeza. Y yo lo aprendí con los años y me dio pena no haberlo aprendido antes, porque al fin y al cabo yo iba a las competiciones preparándome pues, físicamente, de nutrición, bueno, como digo yo, las patas del deporte. Y no me preparaba psicológicamente. Entonces, al final estaba compitiendo con menos cartas en mi baraja. Y digo, ¿pero por qué? Y cuando empecé a trabajar con un psicólogo deportivo, con un psiquiatra también y con pues, el personal que hace falta para trabajar la mente, pues empecé a avanzar también en mi vida personal, al igual que en mi vida deportiva. Porque al final nuestro cuerpo es la herramienta de trabajo del deportista, pero empieza aquí. Total. Que importante, non? Que o psicólogo formen parte do equipo de traballo e normalizalo. Sí, al final es parte del equipo de trabajo que tú tienes. Está tu entrenador, tu fisioterapeuta. Cuando tienes una lesión, vas al fisioterapeuta, vas al médico. Pues cuando tienes un problema que no sabes, imagínate, cómo tener confianza en ti mismo o ese miedo a perder o los nervios del día anterior a no saber manejarlos, tú no vas a tener la solución. El psicólogo te va a dar unas herramientas con las que tú vas a encontrar esa solución. Y si no acudes es imposible tenerlas. Y al fin y al cabo es algo que creo que a día de hoy se está dando más imagen y más visibilidad para que la gente pueda ya aprenderlo antes y no que pase el tiempo y decir, pues tenía que haber trabajado la parte mental, sino que ya esté dentro del entrenamiento desde muy base. Total. Tamén hai que buscar un equilibrio no sentido de que tamén promocionamos demasiado a cultura do sufrimento, vale, hai que esforzarse, pero tamén hai que saber parar. Ti, por exemplo, agora vas ter que parar por unha lesión de ombreiro, ¿no? Sí. E hai que convivir con esos momentos de parón, pero hai que aceptarse, ¿no? É ser indulgente, decir, teño que parar, ¿no? Sí, cuando viene ese momento no voy a decir, bueno, como sé manejar mi mente, pues estoy tranquila. No, da rabia, impotencia, quieres seguir tu vida, quieres seguir compitiendo, seguir entrenando. Y al fin y al cabo también tienes que aprender que, aunque no estés entrenando, también estás entrenando, porque el descanso, por ejemplo, es parte del entrenamiento. Cuando estás pasando una lesión, también es parte de tu entrenamiento. Al final, tú quieres preparar tu cuerpo lo mejor posible para competir. Y en este caso, pues a mí me tocó parar por el hombro, me da rabia porque me he perdido varias competiciones, pero estoy pensando que esto es para yo poder competir mejor en el futuro. Por lo tanto, pues trabajo otras cosas que puedo seguir trabajando que no sean con el hombro. Entonces, bueno. Tamén che quería preguntar unha cousa porque falamos de ti como referente, como Susana, como Melania, repetimos moito esa palabra, e é certo, sodes referentes, pero vos non pediste ser referentes. Vos o único que queríades é practicar un deporte, non? No teu caso máis, mira, che custou aparte, porque sabes que a súa tía compañera miña, col cal ela non pode ter secretos, e che custou porque ti querías seguir todavía coa esgrima convencional, coa prótese e demais, foi todo un proceso, pero ti non pediste ser un referente, non? E a veces non sei se vos cargamos con un exceso de responsabilidade en sentido de decir, bueno, eu son un ser humano, non teño por que ser exemplo de valores de ninguén, me comportaré como teño que comportarme, ou allá, porque aparte ti veches moi a familia nese sentido, pero non sei se ás veces eso para que tanto insistimos de referente a vos pode pesar en un momento dado. A veces sí que es verdad que, pues, por ejemplo, a mí me decía mucho, que es superheroína, porque has superado el accidente, porque tal, y yo a veces respondía, yo no hice nada, yo seguí viviendo. Pero luego te paras a pensar y sí que detrás de eso hay un trabajo también mental en este sentido. Y sí que es verdad que no referente de decir, pues tuvo un accidente y sigue su vida. Claramente, pues eso da referencia a las personas que le pueden pasar lo mismo que a mí. Pero sí que es verdad que a veces pues, nos cuelgan medallas que aún no tenemos, por ejemplo, en ese sentido. O a veces crean esa presión que, bueno, por... O a veces te apetece comportarte mal, quieres comportarte mal y ya está, no pasa nada. Sí, también pasa, pero bueno. Pero bueno, es algo que a mí me gusta en ese sentido, ser referente de que, bueno, que las cosas se pueden conseguir y luego también lo que yo digo, hay que centrarse en las cosas que podemos hacer. Las que no podemos hacer porque no podemos,
es perder el tiempo en pensar en las cosas que no podemos hacer. Hay que pensar en lo que podemos hacer y lo que de verdad se puede, porque, como decías al principio, todo se puede si lo consigues, si trabajas, hay cosas que no se pueden. Pero las que sí podemos, hay que aprovechar y trabajarlas día a día para que salgan las cosas. Pues de verdad que muchísimas gracias por Qué vir. maravilla, Alégrome Judith. moito de que ao final te convences, Xisela, de verdade. Muchísimas Gracias, Judith, gracias. Bueno, se algo ten o deporte tamén é que é un intercambio cultural, non? E proporciónanos a posibilidade de coñecer outras formas de entender a vida ou de relacionarnos. Por iso, fai posible, por exemplo, que un arte marcial originario de Corea, como é o taekwondo, se practique aquí, no outro lado do mundo, non? Temos connosco a un quinteto do Club EVE de Moaña, son Iago Gil, Bárbara Di Martino, Antón Sabín, Luca Hielo e Nuria Rodríguez. Todos eles deportistas de Podán, foron octavos no Mundial de Hong Kong de 2024 e en poucos días compiten no Campeonato de España. Bueno, queremos que suba ao escenario o seu técnico, Jacobo Ríos, que lle encanta falar, aparte en público. Recordádeme que nunca me enfade con vos. Sí. Como o señor Mayor está pensando, ay, como me rompen todo, me deixan todo así. Jacobo, ven, ven. Qué maravilla de rapaces. Pues somos rapaces, ¿verdad? No se enfadan nunca. Aparte, trae este rollo oriental, de bueno, no, esto, pero un arte, ¿sabes? Todo para, é todo zen, no, esto non é para pegar a ninguén, ¿no? No, nosotros no nos peleamos, competimos. Sí. Nuestro deporte es dar patadas a otra persona, hay gente que da patadas a un balón y nosotros a personas, pero eso no son peleas. Que objetivos teñedes? Tenes agora o campeonato, non? En nada, en uns días. Que objetivos, con que mentalidade vades? Bueno, a ver, como club este es un campeonato importante para nosotros porque vamos con todas las modalidades, ¿no? El taekwondo tiene combate, técnica, freestyle y nosotros vamos en todas las modalidades. Para estos chicos es un poquito más importante quizá porque otorga puntos para el campeonato del mundo. Entonces, claro, intentamos clasificarnos ahí y bueno, aunque ellos están habituados a representar a España en europeos y mundiales, la competición es lo que tiene, ¿no? A ver, vamos preparados y hay trabajo detrás. Sí, señor. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísima sorte, muchísima xustiza no campeonato. Vale, gracias. Gracias. Bueno,
Agora, imos ser sinceros e transparentes. Temos que baixar porque teñen que quitar o tatami. De aí, o van facer tan rápido que vai ser un visto no visto. Pero imos visitar, Vamos a dixemos aproveitar, ao principio que íamos visitar o pintor, a Marcos Puinger. Aquí vimos Algo se ve, na pintura algo xa se está... Sí. Falábamos antes, eu dicía, visitei así un poquinho a túa páxina, que a recomendo, por certo e tal, a túa biografía é moito máis ampla, pero por resumir, ti traballabas no sector da automoción, como tanta xente nesta cidade, e un día decidiches apostar por ti, apostar por ser artista. E a mí me parece moi valorable isto de arriscarse para tentar ser feliz, para tentar dedicarte a aquilo que te apasiona. O que non significa que podas ir ben ou mal, a ti saiuche de maravilla, non todo mundo, pero por lo menos non quedate con esa dúbida. Ti decidiches arriscar a dar unha volta total a túa vida. Sí. A ver, a min axudáronme, non foi cousa solo miña. O que estaba claro é que o que non pode ser é que o día de mañana estés pensando debería haber feito isto ou non debería haberlo feito. Como todo, hai que prepararse, traballar a diario. Eu, a miña maneira de velo, é como no deporte, non? Ti estás traballando para chegar a un obxectivo, pero para min, creo que o obxectivo final non debe ser o único obxectivo. O que se fai durante o camiño é moito máis importante. É como o que falabas antes, que moitas veces preparaste, pero non chegas á victoria, pero polo camiño quedaron cousas moi bonitas. É como o que che decía antes do proceso do cuadro. As persoas normalmente cando compran arte ou van a unha galería ven o produto final, pero non ven o proceso. Todo o que hai aí. E no deporte pasa o mesmo. E defineste como autodidacta Sí. e multidisciplinar. A ver, autodidacta, sí, porque, bueno, eu nunca fun a clases de pintura, é algo que me gusta dende neno. Multidisciplinar porque traballo con moitos materiales. Traballo dende carboncillo e pastel, como en este caso, pero sobre todo acuarela, acrílico, polo que me deron. Bolígrafo tamén. Sí, o Bolivic foi o que me deu a coñecer as miñas obras en bolígrafo Vic. Esta cosa algo tan humilde e tan bonito, algo que tivemos todos como nenos na man, de repente podes empregar para crear beleza. Sí, é que o reto comezou así, como con algo tan simple como un bolígrafo que non foi preparado para iso, para facer arte, pois como con traballo explotando un punquiño, pois pode chegar a onde un queire. E logo che agradecía eso, que nos permitas asomarnos o proceso de creación, porque, por exemplo, eu cando estuve escribindo, de que se algo que van ler centos de persoas ao día seguinte, non me gusta que ninguén me este mirando polo ombreiro, sabes? Parece que é un momento moi íntimo. Ti, en cambio, es capaz de crear diante de todos nós, diante dunha cámara... Sí, a ver, teño vergoña para moitas outras cousas, pero, por exemplo, para pintar, porque, ademais, eu é como entro en efecto túnel, sabes? Me abstraigo, non sei, son capaz de facelo, pero sobre todo trátase diso, de compartir o que a xente normalmente non pode ver, que é o que queda dentro do estudio, non? Que é todo o proceso, porque eu sempre digo que o máis bonito dunha obra está no proceso creativo. Pois temos xa pouquiño tempo, porque xa casi chega. Sí, pero xa che damos pouco tempo. E máis, aunque, aínda que xa remataron, eu quero falar con unha persoa. Eu vou falar con unha persoa... Entre tanto, dicía que, bueno, supoño que moitos vos sabedes que é menoseado porque tamén anda por aí. E, ademais, como agora vistes o cuadro, que non pensamos, bueno, por como... Eu quero falar con unha persoa que de deporte sabe... Pero non por lo que aprendeu nas canchas de baloncesto, que sei que era moi malo. Sabe tela. Sabe tela. Poncho e Julio din eso, así cando nos reunimos, cando nos das ti diante, din, pero si era malísimo, non sabemos como ninguén o contrataba. Eu digo unha cousa, cando estamos a lado del, cando estamos en eventos xuntos, sempre algo se aprende. Como ves o contido desta gala, o mérito invisible? Bueno, pues primeramente quiero felicitaros por el formato y por el mensaje, pero dejarme primero que me dirija a todos los deportistas, a todos los clubes, a todas las entidades deportivas, en este caso de Pontevedra. Estoy feliz y muy orgulloso de ser el secretario para el deporte de Galicia. Galicia hoy es un referente mundial, y no en uno, sino en muchos de los deportes, y Pontevedra contribuye de manera especial para que eso sea así, ¿no? Entonces, yo me quedaría con algunos testimonios, los de todos los deportistas, la realidad del deporte. Lo decía Marcos ahora, ¿no? A veces él está en lo que no se ve.
Él plasma algo, pero está en el proceso creativo, ¿no? Pues esto es un poco lo que es esta gala, es el mérito invisible. Lo decía más poéticamente, pues Kipling decía que esto de la victoria y la derrota son dos grandes impostores, ¿no? Yo, ¿qué le diría a los niños, niñas que estáis aquí, sobre todo a las familias? Me ha gustado mucho, Mateo y Santiago, ese mensaje por las familias, por los entrenadores, bueno, la resiliencia, en este caso, de Judith o incluso de Melania, de Susana, de todos y todas ellos que son un orgullo para Galicia, para el patrimonio deportivo, ¿no? Pero yo diría que los que ya llevamos un poco de tiempo en el deporte, sabemos que el deporte no va de victorias y derrotas, va de dar lo mejor de uno mismo, pero tanto dentro como fuera de la cancha. Entonces yo animaría a todos los niños y niñas que nos estén viendo, que disfruten del deporte y de las familias, que es la mejor inversión que pueden hacer. Uno con el deporte es mejor persona, hace una mejor sociedad y además el deporte nos acompaña para toda la vida. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Agora que falas de nenos e nenas, imos falar de algo importante. Non eras tan malo xogando baloncesto, xa sei que non eras tan malo xogando baloncesto. Malo son eu. Vamos. Agora sí. Sí, bueno, dicía Joserra, claro, falaba dos rapaces, das familias, bueno, porque todo ten un inicio no deporte como na vida. E todos os que estades aquí, deportistas, políticos, familias, todos seguro que tedes o recordo da primeira vez que fixestes un deporte. Que pode ser un deporte que probaste só puntualmente, e sempre presumides de que fixestes isto ou outro, ou pode ser ese primeiro momento, seguro que só recordades, que practicastes o deporte que vos namorou, ¿no? Que a partir de entón se convertiu en algo importantísimo nas vosas vidas, espero máis que siga podendo ser hoxe en día algo moi importante nas vosas vidas, porque vos aportou amistades, vivencias, afectos. Nos, na Deputación de Pontevedra, temos claro que o deporte base é importantísimo. Por iso, nace este ano o noso club. Que é o noso club? O deporte base da Deputación de Pontevedra, onde queremos que os nenos e as nenas poidan probar calquera disciplina e o gallá ir a algún clube, formar parte de algún clube. Decimos que somos a canteira das canteiras e a forza do noso deporte, porque tamén como di moitas veces Xosé Ramón Lete, o deporte base e o alto rendemento é un círculo virtuoso. O alto rendemento necesita deporte base e o deporte base necesita alto rendemento. Deixamos co vídeo de o noso club. Hai algo especial en cada unha das nenas e nenos que se suman ao noso club. Hai ilusión, hai futuro e hai deporte. Na Deputación cremos nelas e neles. Cremos no poder do xogo, do esforzo e da amizade. Porque o deporte é moito máis que gañar. É aprender, compartir, medrar e descubrir quen somos. Cada carreira, cada lanzamento, cada caída e cada sorriso fan medrar unha xeración máis forte, máis unida e máis feliz. O noso club acompáñaas neste camiño, apostando polo deporte de base para que ningún soño quede atrás. Porque cando alguén fai deporte, toda a provincia avanza co seu esforzo. O noso club, a canteira das canteiras, a forza do noso deporte. Ainda non me acostumo porque estou vendo aí, é a primeira vez que me traducen así en linguaxe de xordos, e moito mellor, ademais, son moito máis elocuente no que ti dis. Bueno, quero pedir aquí que suban o presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez, e a Carlos Fernández, que é monitor da Federación Galega de Balonmán. Bueno, pasa que se marchou Lete. Dille agora o que dis do seu estilo baloncestístico. Desmiento completamente todo lo que dijo Armando. Joserra, eras buenísimo. Bueno, mira, hasta logo, Joserra. E a pregunta clave a máis é cal é a mellor gala, esta, a da FEGABA ou a da Xunta de Galicia? Tú sabrás que estuviste en las dos. Claro, o presentador é igual de malo nas dúas, porque son eu, así que... Creo que te relanzamos. Sí, sí. La verdad que estamos muy orgullosos de esta gala, estamos muy orgullosos también que después de 18 años en la Federación Gallega de Baloncesto se volviese. Sobre todo, a mí lo que me gustan de estas galas es que honramos a los que se lo merecen. Para mí es lo más importante.
E logo, bueno, falando eso, deporte base. Ese é un momento importante, en realidade, non? Cada día escatar os rapaces, máis quitando o fútbol, que sabemos que o gran deporte, os demais tedes que ir a por eles, tedes que seducilos, tenes que enfeitizalos, porque se os fidelizades desde pequenos van a estar convosco toda a vida. Yo lo único que diría es que la verdad que todos los deportistas o todas las personas que estáis aquí no hace falta convenceros de nada porque vuestra vida es el deporte, estoy convencido de ello. Lo que sí es cierto que a la gente joven yo lo que le digo es no te lo pierdas. Ayer tuve la oportunidad de estar con el presidente y con uno de los premiados en la gala de los gallegos del año, con nuestro querido amigo Constantino Fernández, que todo el mundo conocerá, uno de los grandes empresarios de Galicia, que es un hombre plagado de éxito, y me decía que el mejor recuerdo de su vida es un día que fue a un campeonato de España de una selección cadete y que le dieron el título de mejor entrenador. Y aparte me decía que le ha servido para gestionar grupos humanos lo que ha aprendido dentro del deporte. E, bueno, debo confesar, aparte que me dediquei ao baloncesto porque era moi malo en balonmán. Foi o primeiro que tentei foi o balonmán. Porque aparte na provincia de Pontevedra tes que dedicarte ao balonmán. Non sei como conseguides, con todo, insisto, dificultades que hai, un mercado, entre comillas, competido, que en Galicia, pero sobre todo na provincia de Pontevedra, siga sendo esa gran canteira de balonmán que... Bueno, con moito traballo, mediante a Federación e a Deputación, estamos traballando moi ben nos colexios, traballando todos os días, despois dos colexios van os clubs. Como decías ti, Galicia é terra de balonmán. E logo quero tamén poñer en valor, está moi ben o presidente, por suposto, o noso gran timonel, pero a figura do monitor, porque en realidad o primeiro contacto co deporte que ten o rapace é o monitor, é o que realmente vai engaiolalo. Non significa que o primeiro monitor xa te marque directamente, non? Pero antes falaban dos adestradores e os rapaces. Moitas veces do que te lembras é do primeiro monitor que te veches, esa responsabilidade dese momento tan máxico, tan especial, non? Exacto. Aparte de adestrar nos entrenamentos, despois os miras por aí os nenos nun centro comercial, dille a nai, mira, aí está o adestrador, é un orgullo para que se acorden desos momentos, vamos. Gracias, quero daros as grazas aos dous, xa digo, porque, bueno, como pai de deportistas tamén, e todos aquí temos esa mesma experiencia, quero dar as grazas porque, ao final, vos encomendamos os nosos fillos, no xeito en que vos axudades a ser mellores persoas, de verdade que os agradecemos moito a vosa labor. Sí, sí. Bueno, se agora vos preocupa que anda unha señora por medio das mesas apañando rapaces... ¿Señora? Unha señora, ¿Qué has dicho? doña Xixela, a directora... Por favor, dejarnos un espacio a mis amigas. Claro, que non vos preocupedes, aquí. Porque ides sair de aquí as mesmas persoas que chegastes e cada un cos seus fillos da man. O sea, non chamedes a protección de infancia porque non... Vou presentar. Ela é? Lía. Por favor, micrófono. Lía. No, pero sin dar... Me lo dais a mí mejor. Aquí. Lía. Anos? Hola, teño 11 anos. Nimbe? Teño 12 anos. Que deporte estades practicando? A loita olímpica. Gusta de vos? Sí. Tedes moitos amigos na loita. Como vivides un día dunha clase? Bueno, a ver, al final tienes que tener pues paciencia, valentía y constancia todos los días para poder pues hacer tu deporte, cualquiera el que sea, ya que todo mérito tiene su final. Sí, señor, sí, señor. Eu quero falar con Lía porque ti dixéronme que eras un pouco tímida. Pero é que, claro, dixéronme, non, Lía é un pouco tímida, pero cando chegou ali, a mí puxeme unhas caras... Pero Lía é tímida, pero ahora me colles a man, podes facerme unha chave que non me desenrede, non? Non? En un tatami. O tatami, tes sorte que o tatami xa non temos tatami precisamente por iso, por si acaso. Tes moitos amigos na loita? Sí. Faz algún deporte, ademais de loita? Fago natación. Natación tamén. E ti, Nimbe? Non, dedícome 100% a loita. 100% a loita. Pois un placer coñecervos, a disfrutar do noso club, vale? Veña, moitas gracias. Muchísimas gracias. Moitas gracias. Graciñas. Gracias. Bueno, estamos chegando xa ao final da gala e casi todos, menos Armando, sabemos montar en bici. Sí, porque eu lle dixen a Xisela, bueno, quero aproveitar isto para curarme un trauma, así que disfacerme de psicólogos, porque eu, bueno, cando meu pai me quitou os redines como todos, pensei que voaba ata que me estampei contra un árbore.
Despois, cando collín a primeira bicicleta de estrada, que era un amigo que iba a Samil en bicicleta, o voltar, dixen eu, deixame que vou eu. Ele sempre conta que iba no autobús e escoitou a alguén dicir menuda castaña se pegou ese. En realidad dixeron, hostia, pero como hai unhas rapazas pequenas por aquí, e ese, o que se metera a castaña fora eu. Podías parar, aí podías parar. Intentei unha vez máis ir a coller a bicicleta ao meu irmán e baixando as escaleras para collela, caín e escordei o no cello. Así que dixen, bueno, xero que o destino se me deu bastantes sinais. Pero non hai que ser cobarde nesta vida, porque se és cobarde como a min, pois le perdes logo cousas maravillosas, non? Os rapaces que ides ver agora, seguro que caeron moitísimas veces, non? Porque non se pode chegar ao nivel que les chegaron se non se caen moitas veces. Que pasa? Que tiveron a valentía de ergueres outra vez e de probar outra vez. E por eso teñen o nivel que teñen estes dos rapaces, estes dos señores tamén, que van facer unha exhibición de BMX Flatland, e son Aarón Santos, 2 veces campeón de España amateur e OSE profesional, e Alejo Márquez, 6 veces campeón internacional. Never let a punk get away with murder. Gunshots, gunshots, all you heard of. What's up, what's the word up? Press your luck up, bucking like a sucker just duck. Ooh, what you gonna do? 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 A vein for my brain means I'm causing them pain. Coming rough with this stuff is just a part of the game. The rhymes have been hard since the start of the jam, so I'ma pull my jammy out and I'ma murder the man. Bust a rap like a gut, put a hole in your soul. Hit the trigger, then you figure that I'm losing control. I go loco with the vocals, yo goes the chokehold, and I broke those pros with the dope flow. I slow roll, no, I don't smoke those. Leave the blunts for the punks in the front row. I say mine, headline, a deadline. You see red line, here comes your bedtime. I lay it down, lay it low. Now I'm off and running on some new rhyme flow. I flex, break necks, bust text, mic check, son. Failure for the letty, now get ready for the next one. Never let a punk get away with murder. Gunshots, gunshots, all you heard of. What's up, what's the word up? Press your luck up, bucking like a sucker just duck. Ooh, what you gonna do? 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 Now mic check, give me spec, I'm correct, and I kept the check. You never knew. DJ who? DJ run a wreck hard, guard, baby dope, you never knew me, no. Bend your hand, you send it down, can you really cope? Forever making it, breaking it, ain't gon' breaking it. As for my title, it's vital, you never taking it. I throw a stand across the stage and you get fucked down. Like Chris was said, I fly your head, you better duck down. I sold good in this penny like Tutu Charlie said. Like Michael Glovin, you love it, and now it's from a press. It's going down on the mound, watch a nigga pick. Bang your, hang your damn neck, now you got them mad. I see them go and come, this bullet pumping weak. And now I'm flipping and stripping and they can hardly speak. I buck another, run a mucker on a sucker cool. Now what you gonna do? What you gonna do? Never let a punk get away with murder. Gunshots, gunshots, all you heard of. What's up, what's the word up? Press your luck up, bucking like a sucker just duck. Ooh, what you gonna do? 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 Never let a punk get away with murder. Gunshots, gunshots, all you heard of. What's up, what's the word up? Press your luck up, bucking like a sucker just duck. Ooh, what you gonna do? 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 Never let a punk get away with murder. Gunshots, gunshots, all you heard of. What's up, what's the word up? Gracias, Aarón. Diría que me Alejo, arrepinto de terme baixado a bicicleta, pero a verdade é que non creo que chegase nunca a facer o que vos un pouquiño facedes, máis así que- adiante, un pouquiño máis. Pa aquí. Bueno, eu quero empezar por Aarón, que dun rapaz que comeza a montar en bicicleta a decantarte por esta modalidade tan técnica, como é ese proceso? Bueno, foi gracias a un amigo que no instituto enseñoume uns vídeos de Estados Unidos que facían estas cousas, daquela chamoume moito a atención, pero, claro, conseguín unha BMX, roubáronma, Anda. e despois hasta os 28 anos que dicen teño que facer deporte, Ah, sí? decidime por empezar con isto, e Qué desde bueno. esa. Sí, señor.
Bueno, no caso de Alejo, que é venezolano, que é un país irmán, evidentemente, porque tantos galegos fuimos para ali, agora vides vos para aquí, e así estamos, e eso, país irmán que temos no corazón. No teu caso, quería preguntarte un pouco como é a tua historia, como chegas con nós a ser un galego máis, e ademais, que atopas aquí no escenario BMX? Bueno, en un principio logré salir a competir muchas veces a varios países y nada, con mi esposa intentamos emigrar de Venezuela y bueno, paramos aquí en La Coruña, aquí no, en La Coruña, y nada, nos encantó, los gallegos son yo creo que las personas más maravillosas del mundo y al final nos quedamos. Bueno, se pode ser do Celta na Coruña de todos os xeitos, digo, che por si queres, hai unha peña ali, logo chego un enderezo que xente moi agradable. Moitísimas grazas de verdade, Moitísimas boa gracias. pola súa arte. Gracias, gracias. Bueno, estamos chegando xa ao final. Sí, porque xa empeza a escoitar o rebumbio dos estómagos, non? Xa Sí, apetece, non? tranquilos, a Un comida está aperitivo. preparada, a bebida tamén, pero chega un momento moi especial. Está xa, eu creo que rematou, non? Falta un pouco o noso artista. Justo no proceso de poñelo no máis importante de todo, verdade, Marcos, que o marco. O marco é o máis valioso de toda a obra de arte. Marcos... A verdade que é unha maravilla absolutamente increíble que se pueda crear. Pois eso, beleza da nada, ¿no? Como dicía antes, é unha especie como de parto, ¿no? Non había nada e agora hai unha obra que logo ele nos explicará, non vai nos detallar exactamente quen é, que significa, como dicía, máis ou menos a todos así de sabendo quen é homenaxeado, pero bueno, vamos a finxir que cando digamos o seu nome, dice decir todos, pues non sabía, non podía imaginalo. Vai ser un momento bonito. Marcos ten que explicar o porqué desa obra. Marcos está rematando. A verdade é que estamos, pero parindo de verdade, eh? Dende principio ata o fin. Está costando, os últimos minutos están costando. Xa, pois para arriba. Un aplauso por artista. Un aplauso, Marcos. Aquí. E o cuadro ven por globo, chega un pouco máis tarde. Ahora que non se che calle agora, eh? Un aplauso Está apagado. para eles que... Exactamente. Que é a parte importante do homenaxeado, do premiado. É especial. Bueno, ahora sí que queríamos preguntarche un pouco. Bueno, non se ve aínda, non? Quen é? Sí, xa se ve quen é. Bueno, o protagonista, o que quere significar, porque, claro, evidentemente, o artista se define pola súa mirada. As cousas son as que son, pero logo a mirada do artista fai nas propias, non? Cal é a túa mirada? A ver, yo lo que saco de aquí es la pasión. Cuando algo te apasiona, lo llevas hasta el final. Y Manuel Rosales creo que es un ejemplo de lo que es luchar por algo que te gusta. No sé, el deporte creo que le ha hecho mucho en su vida y esta es una manera de rendirle un homenaje, ¿no? Porque muchas veces, como bueno, o mérito invisible, aunque él es toda una institución, muchas veces hay cosas que se quedan ahí detrás. Y yo creo que este es un buen homenaje para él y porque es un ejemplo para la gente joven. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias, Marcos. Gracias. Bueno, agora sí. Chegou o momento do homenaxe e para este momento eu pídolle, por favor, ao presidente da Diputación de Pontevedra, Luis López Dieguez, que suba ao escenario. Ti xa tes micro propio, verdade? Non precisas diso. Vale. Maravilloso. Hai moitos xeitos, non, de vivir o deporte ao longo das diferentes etapas da nosa vida. E a historia que imos contar a continuación é a historia dun home excepcional. O seu pai inculcoulle a paixón polo ciclismo. Nuns momentos nos que era complicado pola falta de recursos en anos complicados neste país. Pero el fixo que o traxecto de Marín a Vigo fose un adestramento. El competiu en probas importantes, pero un accidente na estrada fixo que perdese a dous compañeiros moi importantes. Esa tristeza fíxolle abandonar o ciclismo. Falamos de cousas nas que todos nos podemos sentir recoñecidos porque ese home do que falamos, que xa sabedes todos quen é, emigrou a Alemanha
como seguro que moitos de vos, os vosos pais, os vosos avós, eran foi a Alemanha, foi a Suiza, foi a Francia, foi a Sudamérica, como decíamos agora, ben Alejo, ben de volta. E ele na Alemanha tivo que desenvolver oficios moi duros, non? Oficios que afectaron a súa saúde. Así que decidiu voltar a Galicia a ser feliz tamén e a mellorar a súa calidade de vida precisamente volvendo a facer deporte, pero non ciclismo, senón neste caso atletismo, non? Claro, atletismo non tiña ni idea ao principio, non tiña ninguna técnica, a xente pasaba voando como avións por riba, tivo a sorte, e tamén porque un encanto de persoa, de atopar xente que lle quiso botar unha man, non? E comezou no atletismo, para que vexamos que nunca é tarde, con 45 anos. Disputou maratóns e gañou maratóns en Nueva York, en Berlín, recorreu o mundo. E o máis importante é que sigue apasionado polo deporte. Temos falado moito destes momentos duros, non, nesta gala, pero o noso é un mensaxe de ilusión, de optimismo e de luz. Por qué? Porque o deporte pode e debe ser unha parte fundamental das nosas vidas. Vamos ver agora un vídeo de... Yo nací en Marín y mi vida toda fue en Marín. Mi padre me jugó el deporte ya de muy pequeño, ya no. Mi padre pues era campeón gallego de ciclismo, me llevaba los trofeos que tenía mi padre en casa y eso me atraía, ¿no? Recuerdo que Manuel Méndez había sido campeón de España de 100 metros lisos y cuando me vio correr alrededor de Marín, pues me dijo: oye, Rosales, ¿por qué no vienes a correr conmigo un campeonato de España que se hace en Santander? A la vuelta 12 ya me había doblado 3 o 4 veces. Bueno, fue un fracaso completo. Pero lo bonito fue de que no me rendí. Cogí la venganza de querer ganar, ¿no? Y seguir entrenando para poder triunfar. Campeonatos del mundo de maratón, tengo unos 12 campeonatos del mundo. Y había corrido en Berlín, 2 veces en Japón, en Osaka, en Miyazaki. Gané en Nueva Zelanda, el último lo gané pues en California. El mayor orgullo que tengo es de que mi padre estuviese contento de mí, de que yo había triunfado en el deporte. Forte o aplauso para Manuel Rosales, por favor. Él e a súa familia que suban ao escenario. Sí. Se me permitís esa parte citar a don Manuel de Castro, fundador do Celta, gran xornalista de Faro, queremos chamar a don Manuel como Manuel de Castro chamou o noso pequeno gran xigante. Ui. Vamos. Non pasa nada. É que nos dixo Manuel... É que a gala de hoxe vai de caídas e de levantarse. Nos dixo Manuel, eu sei que esa vosa mensaxe, a mensaxe que hai que caer e levantarse, e o fixo literal, don Tiña Manuel. que ser. Moitas grazas, don Manuel. Os 90 anos non perdona. Pero que así, é de caerse e de levantarse ou non? Sí ou non? Ven pa aquí. Dá a volta aí. Bueno, don Manuel, eso... Sí, tantas caídas na vida das que hai que levantarse. Eso é un exemplo. Da igual con 5, con 10 anos que con 90. O tema é levantarse. Pois sí, o importante na vida é sempre levantarse. Non perder a ilusión e seguir luchando. Que lle pareceu, bueno, esta homenaxe en sí que lle dedicamos todo o mundo? Bueno, sabe que a emoción en as caras de todo o mundo. Bueno, un homenaje que non merecía tanto, non? Pero, en fin... Por que non? Porque para min o deporte foi un disfrute da vida, oye. Pasar desde os 40 anos hasta ahora facendo deporte, disfrutei da vida.
doume salud, alegría e bienestar. Bueno, unhas cantas victorias, porque bueno, teño uns 12 campeonatos do mundo. Vaya, podes dicir, teño uns, tampouco lembro moi ben, uns 12, non máis ou menos. Hai que empezar a redondear. Sí, bueno, gané a Maratón de Nova York 8 veces. Así. Moi ben. Filla? Esta é É miña filla de Manuel Rosales? Moi ben, sí, señor. En Berlín gané 5 veces. En Londres gané 2 veces. Incluso unha vez dixeron que Martín Fiz había batido o récord da Maratón de Londres con 55 anos. A Federación Curregeno dicindo que Rosales tiña 2 minutos menos que Martín Fiz. Quen é Martín Fiz? Quen é? Quen é Martín Fiz? Pois un dos meus atletas de España. Pero mira, e as fillas saíronlle deportistas, porque non ser deportista, a ti, que tal? Ves, un poquinho. Eu creo que o presidente ten que entregar, non? Sí. Entregamos o regalo, a obra de Marcos Púnger. Eu creo que é importante que a recibades. A ver, Manuel, Gústache? como te ves? Hombre, non merecía tanto, Si mereces, sí. Onde o vas poñer? Pois bueno, Manuel, onde o vas poñer? bueno, pois casi o pondré no Ayuntamiento de Marín para que os xóvenes tuveran afición ao deporte. Para que levantar a afición ao deporte. Eu últimamente vou por as escuelas animando os rapaces a que fagan deporte e disfruto con ese ambiente, non? Pois nada, don Manuel, como dicía eu case ao principio, non? Axúdeme a collelo aí. Mira que ten vostede medallas, pero penso que a mellor medalla que ten vostede é a admiración e o cariño de toda esta xente, que para nós sí que realmente esa palabra heroe ten algún sentido e por xente como a vostede. Manuel, enhorabuena. Gracias por ser exemplo para todas as xeracións, que é importante ter referentes tamén como vostede. Non merecía tanto, El di que non merecía tanto, pero non dimos que sí merecía todo. Gracias. Moitísimas gracias. Poden baixar. Gracias, Manuel. Preferes esa rampa? Sí. A ver, xa sei que vostede quere saltar, don Manuel, pero non pusemos conchoneta. Bueno, vamos chegando ao final do acto, e que ten que pechar o acto, non? Que o presidente da Deputación de Pontevedra, don Luís López Dieguez. Bueno, moi boas noites a todos e a todas. Quero comezar saudando a vicepresidenta, responsable de Deportes da Diputación, Luisa Sánchez, aos compañeros de goberno, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, aquí presentes a Manuel Rosales e a súa familia. Marcos, eres un xenio, Eres un xenio, estás aí. Eres un xenio do hiperrealismo, alguén que de delineante de Citroën, que faz auténticas maravillas. A todos os clubes aquí presentes, deportistas, familias, ao servicio de deportes, moitísimas grazas por acompañarnos. Eu que son un entusiasta do deporte, de velo e tamén de practicalo, pois imaginade a ilusión que me fai entregarlle este recoñecemento a Manuel Rosales. Ele é a provincia do deporte. E ele encarna a perfección o lema desta gala do deporte. O mérito invisible, pero tamén o visible. O visible se pode dar conta desde o momento en que todos esos galardóns que ten ali na súa vitrina con case 50 medallas, falaba de 12 campeonatos, os máis relevantes, pero que ten moitísimos. E digo, mérito invisible o encarna a perfección Manuel Rosales porque ele é un exemplo de que o deporte é saúde. Con 50 anos recén cumplidos, aí o vedes. Unha persona que está participando en competicións deportivas é un
deportista dos nosos, desta provincia. E, de feito, en Marín se organiza unha carreira na súa honra que eu tuve a ocasión de correla. De feito, a min, moitas veces, basicamente na cidade de Pontevedra, cando teño un minuto para salir a correr, se me ve ca camiseta azul dos 10K de Manuel. E logo, que é tamén un exemplo de relanzar clubes. El relanzou un clube de atletismo no seu querido concello como é en Marín. E para nós, para a Diputación, para o Goberno, impulsar a provincia do deporte, pois tuvo unha metade de parte consciente e outra obrigada. Consciente, porque tiñamos claro cando chegamos ao Goberno que o deporte queríamos que fora a nosa bandeira, e as probas me remito desde o momento en que ano tras ano incrementamos o orzamento e por ano 26 hai un incremento dun 35% en deportes. E digo tamén obrigada porque con todo o talento deportivo que hai nesta provincia, como non íbamos a estar ao carumboso? Tiñamos a obriga de estar. E nós, ese apoio, o facemos sobre 4 piares. Son unhas columnas que, grazas á vicepresidenta Luisa Sánchez, o equipo que hai de traballadores ali no Servicio de Deportes da Diputación, os clubes, as familias, os deportistas, pois esas columnas son máis altas e máis robustas. 4 piares que son os deportistas, os clubes, infraestructuras e os eventos. Deportistas. O primeiro trofeo que levantades é todos esos principios que levades encima e que é un espello para moita xente. Vos, e vos lo decimos aquí, con grandes testemunhas de todos os ámbitos, na Diputación tedes o mellor compañeiro de equipo. Falo de que a nivel de altos deportistas nunca se apoiou un número tan alto, 436. O noso clube, a Canteira das Canteiras, máis de 1.400 inscritos, que empezou a funcionar coincidindo co inicio de curso político, e é unha oportunidade para que, da man das federacións que colaboran, pois, cara neno, viva onde viva, en calquera dos 61 concellos da provincia, pois poda ter a toma de contacto con a disciplina política, disciplina deportiva, que lle permita pois descubrila e quen sabe. Por iso que para nós os deportistas sodes os grandes embaixadores. Os clubes, 700, son os que apoiamos dunha maneira ou de outras. E todos forman o gran equipo da provincia. E dá igual a categoría na que militen, dá igual que sexan dun pequeno ou gran concello. Para nós, todos son o equipo da provincia e poñemos medidas, incremento de axudas, incremento de contías, de axudas a percibir, a aposta por que se celebren campeonatos e demais de carácter nacional e internacional. É unha liña de axudas que o ano pasado vos anunciamos na Gala do Deporte e que hoxe mesmo lle demos un impulso económico máis importante. Fálavos de Depoban, a liña de axudas que vai a permitir que moitos clubes pois podan ter un medio de transporte para cousas imprescindibles. Se partíamos dun crédito de 300.000 euros, este ano, digo, hoxe, démoslle o ok a que sexan 600.000. Isto no que vai deste ano, 2025. Pero po ano, esos orzamentos que van a entrar en vigor o día 1 de xaneiro, xa contemplan de entrada 1 millón de euros nesa liña de axudas. Terceiro piar, as infraestructuras. É evidente que durante estes meses pois, houve unha ola modernizadora de infraestructuras deportivas, ven dotándoas de mellor equipamento, mellorándoas e incluso facendo as novas. Isto da man dos concellos. E aquí falamos que en 3 anos poñemos a disposición de todos os concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de 20 millóns de euros.
Pero tamén falamos de instalacións propias. Aquí, nunha exhibición do Clube EVE de Moaña de Taekwondo, que utilizan para as súas concentracións, e aquí hai máis equipos que o fan, a cidade do Centro Príncipe Felipe, utilizan o pabellón, vamos a darlle un cambio total, con unha inversión de máis de 1.400.000 euros, ou estamos en Vigo, onde a grada, que se está a construir ahora, pois estamos a pagar desde a Diputación a 50%, 13,3 millóns de euros. Por lo tanto, un esforzo que contribúe enormemente a ser a provincia de deporte. E cuarta e último piar, os eventos. Falamos de etapas de la Vuelta, do Gran Camiño, de mundiales de vela, series de mundiales de triatlón, de pádel, seleccións nacionais de balonmán, de fútbol, un largo, etcétera, que contribúen a posicionar as Rías Baixas, o destino Rías Baixas, e posicionalo no que somos. Un lugar que todo o mundo quere vir, e iso vai da man do deporte, porque o deporte é riqueza, o deporte é emprego, o deporte é turismo, o deporte é marca do territorio, o deporte é o que nos fai transcendentes. En eso, pois, ao longo desta provincia, demostramos que xogamos equipo e que somos unha afición que vibramos en todo momento cada fin de semana. E falábase aquí moito de méritos, incluído a vicepresidenta que decía que non tivera ningunha medalla. Ten moitas, e moitas máis que vai a ter. Pero eu o que si vos digo é que estamos orgullosísimos dos vosos méritos, que non se escriben en metales de ouro, prata ou bronce, senón que se escriben en todos e cada un desos valores que transmitides. Vos sodes a alma desta provincia do deporte. Grazas, porque nos facedes grandes dentro e fora do territorio. E pode ser que o mérito sexa invisible, pero que ninguén pode ocultar é que sodes os protagonistas desta provincia. Moitas grazas e a disfrutar. Grazas. Bueno, moitas gracias ao presidente da Deputación por esas palabras. E xa estamos chegando, fin. xa falta nada para que poidades ir a barra. Bueno, primeiro que estamos contentos se conseguimos, como dicía Luís, durante o breve intre facer o mérito invisible visible. Queremos dar vos as grazas a todos pola vosa asistencia, por suposto. E logo, un último favor que vos quero pedir por unha foto que queremos facer. Non sei se é posible acender as luces, se non vamos a facela, vamos a intentalo. Quería que posásedes, que vos estedes aí que teñen un momentiño do Manuel, se vos, por favor, se pode ocupar aí, se pode do Manuel achegarse onde está Luís, vamos a facer unha foto onde aquí para que saíades todos, ben guapos, e mañá aparte vos busquedes na foto a cada un de vos, e pido aos compañeros fotógrafos se poden subir. Xa están aquí, vale. Para que pagades esa foto, sí. Nos baixamos. Imos para baixo. Facemos a foto, vos damos as grazas e xa podedes ir a tomar algo e a falar entre vos. Eu póñome... Venga. Podedes facer unha ola tamén. Facer así unha ola. Non. Como animador non teño moito éxito, a verdade. Creo que tampouco Deus non me chamou por ese camiño, a verdade. Moitísimas grazas a todos vos por asistir, de verdade. Nos vemos dentro dun ano, non? Exactamente. Gracias. Ahora a disfrutar, a compartir. E grazas tamén, por certo, a todo este gran equipo técnico que fixo este posible, a xente de catering, a xente de son e de iluminación. Moitísimas grazas a todos. Gracias.